te fia e whaewhelo I atu I lau whaafonga anga I le nei fo I tae au, ma lole fo lau, alo mai o tā Lala Radio Samoa. A o whaatupula ia le tele o vesi ngā lia e mai I au kilani. O le mafu anga le ole si itia fo I o tupe whaalu e whai ai mea po eata CCTV. Tupe whaalu nei au fiai ma le lua tesi fitu miliona e whaatupe le polo ketia wapui pui ngono fuanga e pe o le Autia Center. I le taimi nei, wasilia ma le fitu afe 5 se lau. Security cameras o lo o mata I tu le council a au kilani I to tono o lona a ai. Ma o nei mea po e ata e tusa ma le afe 5 se lau tā la. Le tau o le mea po e ata e tasi. O le afo e ua iai le lua afe 5 se fulu mea po e ata e va aia fale tusi. Fa apea community centers a le council. Peita ai, e le fa atusalia mea po e ata nei mea po e ata o lo o pulea le Auckland Transport, leo lo tele ina toe wha o ngā e leo I a lātou suenga. Ua tālo sanga mai le SPCA I tangata Kiwi uma, e awana I whaiani mea wha pāpāpa o fireworks a o loma le Kai Folks. I le telo tau sanga walu, e le ai lava ma se whai unga loa ia mai le tūla whono e wha asai le wha atau, ma le wha o ngā o mea wha pāpā. Ma o le uwha leo mai ai le SPCA lana tālo sanga, po o le pūlenga o loo tū mā losi mo le manuia o mea ola. O tau sanga ta itasi e wha manatu ai le Kai Folks, po o le pō wha apitoa mo mea wha pāpā le epa utonu I le aso sā o loma nei. E tele lava ina pisi ai ma le SPCA ona o wala au o mo o mia le fesoa soani. I mea ola o sola, bea a fia foi ona o mea wha pāpā. O se talo sanga wa sa wai ma le wala au a ngā I le malo, e wha asā ia le wha atau o fireworks. Ai mai le Auckland Council, ua talo sanga mai e wha o ngā saunga le mū ma le tatau. Ua toe wha manatu mai le palemia filifili o New Zealand Christopher Luxon e le langolangoina le National le toe ilo le Treaty of Waitangi. O le ua toe lua aso ma o le whaai unga loa I o le whainga palo tatele a New Zealand. Ma e fōlinga mai ai o le whaai unga o le vaiaso o se taimi pisi tele I talanoanga o whainga whaapaanga. I le vao pāti o le ao sia le isi whainga malo, fua I le whaai unga loa ia. A o le tele isa tala mai le palemia filifilia ia Luxon I whainga whaapaanga o lo whaasolo pia nei ma le Act whaapele New Zealand First, ua toe whaamanino mai e le o se mata upu, o iai se mawhauwhau o le National, le toe ilo le Treaty of Waitangi. A ele I whaia palo ta tele, o le alavana saunole ta ita o le Act David Seymour, e iai lona mana onga e toe whaatala noa le treaty le nei, pe ta ai a fua I le tele o no fua o lo se e mai iai le National I le nei paia inga. E ono le ai se ava noa e sao mai iai le mana o Seymour. Ta lia las wharaile ma le unga lo I o le palo ta tele le tunuu, pe whaamata e whaamalia ina le mana onga o le palemia filifilia leo lo mana o pea na o le Act la ua te whai whaapaanga, ai ale ai o lona winga wa maua lava noa Winston Peters. Na o New Zealand lava le tunu o le whainga whaapaanga wa tā ua o le Five Eyes o le ana pālota e lango le mana o ngā tau wala atu I malo au whaatasi. E tau fia ia le tau o lo o whaia nei a Israelu ma Gaza, ma ia whaatanga nei loa le awi nātu o loa I Gaza. O le pālota lea I le whaiunga le vaiaso whaatu a umatu. Na pālota ai New Zealand whaatasi maisia tunu e se lau lua se fulu, e lango le nei whinau. Peita ai, o se I o e ngana tu e se New Zealand maisia tunu o lo o iai whaatasi I to tono le Five Eyes, le e iai au se Tālia, Kanata, Amerika, Papia Peretania. Pina o le palemi o le paia inga tā luai le lava lo o whaaua wina mai pēi le taimi nei Chris Hipkins, e le whaapea a mea walu e se New Zealand mai le Five Eyes, ma e le fau le tū o tasi o New Zealand maisi ana pāanga. Whai mai ai ma Chris Hipkins, o se whaai unga o le lava na tala noa mua I le whainga malo fau o whaasauni mai ai e le I whaia. Ma tala whaai u, wa mo o mia le whaamamafa o pui puinga, whaapea whaasalanga I tangata iei ta I whau, ai le leo na vaai. To alua tangata whanau mali liwi to tono le se fulu tolu masina, ma fua ina ua so whai e ta I whau. Ma ua lango nai talo sanga le to atele, ua tataua na to e sila to toa iai. E ono sfulma le iwa tau sanga le tamama tua na maliu I lona lava fale le masino au kuso le tau sanga taluai, ina ua ai le ta I whau. E se ile tina fitus fulvalu tau sanga na maliu I le amatanga o ke topa. O le maliu leo le tina o lo o whaasolo pia neiso e suenga. Ai tangata whanoth e le o nofo ai ma o le ua whaia le petition alo ia e tu inatu le Whanoth District Council ina ia tu e sila I awala. E malu pui ai tangata ai maisa le tatau na whaau popo whaasalanga I tangata e ana ina ta I whau. Lea e le leo na vaai.
Ua whaamawina I whaamaumau le council I le Far North le whaatupula I o leo whai o taifau I totonu o le tausanga walu. Talanalo Radio Samoa, manuia le nei tae au.